mwana yimwanda velela lumu yake nesisave bonzuwiti mugedo pilu mungunga tatanzambe mutomisa nyumbano nsanza kuvira kuya mwana wa Kristo pasifunga wabananira betira mfumo Yesu ngeni za mundu watambulira lufolo tsuni yewa koma fanatiko osiyemivi numusi mubako toma kusevila kanti yeko kutula dimosiko kali wazolomangaka kama wizana yeseliako kali munduka futi kali akakalapana ntimeno moma onso mabangama mukuma kebeto bantu bandi titometo za yavo ngeye zolele futela beto bantu kakala yako vadimosi koko kalanga kumosi balo muvuduka kuzulu wasonga makala yako bado mutiba wabasonga luzolo yobafila benga mutanya vimama kitaba pakalu semi kuikizi mwanda velela zwa kulumuka yesi kakala yeno kanti kalukunza yako mpovazeno mubukanda moyo tumuinangazo mulu mukekele sisafrita tanzami mfumo jisu yenge tata mwanda velela tuze yiki uvuti naba vila vana besomeno kani tufanga ngama lule molozoranga tufuisanga bisadimeno nzuni yetuhuweza namarakani kina tu ukamene vana marumeno basi foto mwana lembweno tu tonene mizeto kani nsanya mfimba niku mpasi foto kezaza yake tingeye unani uduvisi sa kani beto zayi wake mwana kaka mukumatia mizeto bifuku bikoto sakidi lufwa bimevu mvita nsatu yema mpila gapa beto katwena yeti mkanga kako ngeye kakaiswa mkedo lututanina kati tukola wakaka ndiona lakala kimbovera kieto valwena lutusumisa mvita zeneto vanza sima diliketo mfumo ukeli masumu metoko katuzema mfumo isi kuwafulia vananti pasipobe tulipobika bana banzani tulongile luvuwa munze ya mbima mu Afrika Europe Amerika Asia ye Oceani ngeye wavovavu kavasala tati vanana tangwa taliani kodile mwakungulwa kati kimwini vondamu zankaka manza zakini kaka mwisa ya bantu bankaka ninaluvuvamu yambula kupasodila kimpovela mukubadiatisa kati kimwini vo menga mabantu mayidikidikalazinga vana menso maku mukubadia kisoni na ntwadisi kirudina nampasi benile kialipe ngali mukutala bafweti kutunwanisa beto yebeto tunafonda zani tululomele tulakatulila mumamonso mpasivolu muvamubiza mzanya mvima pasivo makala yezindinga mangwizana yimomotwizi yekola kwapeno bandongo mukubwa se yemwana velela onzambi sona nyonalika waikekoka onzambi soja suka izakipisa opanza wanyona wena ipasi unawaukakilia wakuyana
bungi anjitusu kwa tata mfumo longo fumo dibu. Vale,
Selain deuxième groupe. Allez, avant de vous poser la yo zali nzambe biso bana na yo ya France na mai oyo tosalaki bino banda na papa kulutu tina yo moko mokonzi ya bule yango wana ememi biso bana na yo toya liboso na yo mpona ete tokoka kosenga boyebisi na yango programme ezali boye tokobanda na libondeli na nsima révérend pasteur Katimona akopesa mot d'introduction bien na nsima révérend pasteur André Kabusa yazali conseiller général ye nde moto akotanga rapport yango sans plus tarder tokobenga mama ndongi Marie Nsangani akokotinda biso na libondeli. Nisola wabiranga tatua mdogo si mwana ni mwakazili. Zayabi epio zayabi epio. Yati mte kidogo ya leo kwa lisi. Kari mtuwela zazie yupapa, sifuti yu. Nufaa kina diyangu yetu. Kari sida vina diyangu yufaa manga kuro kwa sababu zizola kutaya mwana vile. Ina papa simo kwa kutaya. Bite wako mpana tuziri waya kulidosi. Mpasi mutima yeonga yensoni mwana mafanga mamukuna ya papa ulutu papa kisolo kele ndiza zingi zila mabele kumputu papa mahawoso no papa mabele tumweni mlungo isha unuvo ikundu kumputu dina yende zordre ya yini ya putu ya nikuka kwa mnatamu ina papa tutuva mukatu mungi tuzeto para makwemani za mwanda zilila ngenja tukulonge beituka ye mana tule ko kwa kutima ngenza mbetu zi utulolo bila kaka bali kwa kulutu yani ko kiesa cha nusu ya kala kuna tamu ya suka au côté ba ozo na ba kulutu qui se retrouver de l'autre côté ensemble utu yidu la bunti za mputu tala lufwa lukotele même ba fuide nsi beti sivika bando bibabili bena kumputu kazi RDC mura yelisele mura katika kimani yetu kasi tutasali na yuzala mzuri mzali yetu bila kuja uno kufeni papa unakenda sawa kama hizo la kwa papa kitori inomo papa sifika kwa mzali yetu utulolo bila kaka utulolo bila Yesu kwa visa ngeni vali siku yeza ngeni sema yajio kwa kwenda ni wakaka kwa mwana ni mwana vile amen. Venga papa révérend pasteur Nzakimona Matondo pour la mort et l'introduction. Na kwa pepo ni mosanto. Ya liboso na osenga bolimbisi na papa mpona koloba tina ala koloba na lingala mpona koloba na lingala oapekisanga na koloba na ye na ala mosusu te. Papa na bandeko nyonso teni tozali awa biso tozali bakimaniste tozali na France. Officiellement, l'Église de la France est reconnue dans l'État depuis 1990.
74, c'est-à-dire 74. Parmi papa, oyo azalaki koya mingi na poto ezali papa Nkulutu. Boso ezalaka na Suisse, par la suite na Belgique mingi, parce que quand il y a une congrégation, puis azali koya kotala biso na France, na Paris plus précisément. Et nous, quand il y a un poteau, puisque nous sommes bien beau, il y a un soin de santé. Mais avec les artisans de santé, il y a un en France. Mais il y a et tant que nous avons et nous ça vis-à-vis des maladies. Makamoni qui te l'a fait ça là, les acquis madame T. Bien que à la conception conseil à la conception, mais nous sous les arrêts pour ça là. Ensuite, attitude d'ambition vis-à-vis à l'Ingoma, n'est à Kotamsa. Nenye kozalina ezalaka mpe malamu te. Conseil mingi ye azalaki kopesa biso toza nango te. Esali ke lelo oyo emonana ke lokola dynamique ya botongi ya lingomba na Europe euta na France, mabe nyonso tu euta na France epanzana na Europe. Au Kabani, Itumba, au Salasala Mangoba, à paroisse, 3 personnes, Bassanani, Bassana Mango, Makamwe Bélé. Nous surtout, on a essayé que, par projet, nous surtout, à Pesakipso, à Poluka, Tosomba et Sika, on a Totia, église, Tosomba, pour la résidence, lieu d'accueil. Il y a Bango Papa, nous surtout, et le Komoko, il y a Malam, le Salam Pati. Ozanga, Ozani et Sika, il y a Poponde. Tonde Pasaka, Mbongo et Bili. Dans Saint-Ouen, 1560 par dimanche. Dans Saint-Denis, Ndegemoko. Dans Lomière, Ndegemoko. Dans Crève, Mouamke. À la province, on a Tarizamke. Mais toujours est-il que tout dépense à Kambogo est belé tous les dimanches d'abord pour avoir foutu à place à Osame. 1560 euros, ça fait à peu près $2000 pour avoir Osame de 10h à 18h. Nous sommes les alliés n'a pas de conséquences, il y a passe. Tous le cola pour le Mbula Oyo, centenaire Oyo, les alliés à Papa Nkulutu. Oyo, Papa Fando, à la arroseur, à l'ingoma, des constructeurs, à l'ingoma à Poto, Bisso, Bananayo,